Albabul khamis dambugal jowa ɓangal babul masi alal khuffain ko yewtaygol en fi maskugol e hoore khufuje ɗen. alhadis 55 hadise capanɗe jowaɓo e jowaɓo on capanɗe joyi e joyi ila fuɗɗi ɗen heeɓi ɗo. anil mughirate ƴettama e mughira bun shuba radiallahu taala anhu qala o make kuntu mi laatinoke ma annabi wondude annabaji allah sallah sallam fatawadda nelaɗo allah salligi ha gayin fa ahwaytu mi suuyi li anziya khuffayi fiyo mi yuppanmo huffuje makko ɗen o loota ɗe o salligo o loota koyɗe ɗen fa qala nelaɗo make o mughira da'ahuma tertoɗe ɗon terto huffuje an ɗen mi maskay hoore majje fa inni min adhaltuhuma mi wattinoke ɗe tahira tawni tawi koɗe laaɓuɗe ɗiɗi mi naadi koyɗe an ɗen e nder huffuje ɗen tawi kanje koyɗe ɗen ɗiɗi ko laaɓuɗe wona tahira tawni koɗe laaɓuɗe ɗiɗi wona huffuje ɗen jonniteten ɗon damiru on kaka teppe yiltitoto adhaltuhuma mi naadi teppe an ɗen ɗiɗi ka nder huffuje tahira tawni tawi koɗe salligaɗe legoy on sayfa masa nelaɗo allah maski alayhima e hoore majji muttafaqun alayhi. hadise on ko fottanaɗo naforiji ɓuyno e hadise on. nafoore aranere nden ko hollugol goɗɗo no hani to ande ɓurɗo mo diina ɓurɗo mo gandan ɓurɗo mo ka diina karamo koɓɓen ka diina ko hanaɓe to anede ko hanaɓe wubbede udditane baafal oto ko hanaɓe ombanede baafal oto ko hanaɓe yuppanede paɗe ko hanaɓe wattede paɗe ko ɓeɗo duwa yiltanede paɗe ɓeɗo no yiɗen andi ɓe ala yiltanede paɗe few yiltangol ɓeɗo paɗe koko ɓeydata baraji koko ɓeydata giggol hakkude ma e Allah ko ɓeɗo noon woni welsindaɓe fiimum ɓen yawita fiimum. ayi si tawi no yiltugol paɗe ngol ka islami no harmi ɓa o wubbi yuppangol nelaɗo paɗɗe nelaɗo ma kay no laano harmi seedoyɗen andi nde goɗɗo arno inni nelaɗo inchallahu washita si Allah jaaɓi an kadi a jaaɓi directement nelaɗo haɗunomo e konnguɗi buy e piiji buy ɗen andi ko yimɓe arata wowlana nelaɗo ma waɗa nelaɗo haɗa kono ɗum ɗo ɓe haɗata haray karamo koɓe meɗen ɓen kadina ko hanaɓe teddinede. nafoore arandere nden noon ɗimmere nden ko andi ngol e hino selli ka masken ka hoore huffuje soksi donkaji tekkuɗi bitte ɗin ɗin kadi hino lonto huffu saabu ko wiyete huffu ko paɗe guri hayfuɗe ko ɗum wiyete huffu ɗum ɗuɗaka meɗen nga joni noon ko wiyete kon soksiwol tekkugol ɗum hino lonto o huffu ko andi ngol en on tigui maskay hoore soksiwol tekkugol ngol ma ɗum hoore huffuwal ngal kono noon charti on koyo taw o salligi ha o timmini salligi on si o watti soksiji ɗin ma si o watti huffuwal ngal ma ɗum haray sellataka maske en faami ka. walil arbaa hino ka nayoɓen anhu ko ƴetta e makkanko mughira illa nasayi sona nasayi wonde annanabiyan annabaji allah sallallahu alaihi wasallam masaɓe maski alal huffi e hoore huffuwal ngal wa asfalahu e ley maggal on fof kono ɗum ɗon sella wa fi isnadi daafun hino e toggorde nello ere ko dow huffuwal ngal to maskete ley on maskatake. wan ali ƴettama ali radiallahu taala anu qala o make law kana dino min mi tawi min mi miijitike mi taw si tawino ka dina birra ay ko feere yareteno ko haqqille yareteno ko goto kala ko yo yaaru feere munde lakana laatotono asfal huffi ko ley huffuwal ngal awla ɓurno handude bil masi e maskegol min alahu dido on par ce que ko ley on yaɓata ley ndin ko ley on tuuni si tawino dina kanko feere yareteno wona sharia yareteno harayno ko maskugol ley huffuwal ngal fitta ha laaɓa ɓurno handude di maskugol dow on kono kanko ali wi wa qad ra'aytu gomɗimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu hiɓe maska ala zahiri huffayhi e dow ko feeñi kon e huffuwal ngal bi mana dow on ko ɗum waɗi si wiɗen nane o hadise dowɗa hino loyi haray mo maskay soksiwol ngol ma huffuwal ngal haray ko hoore nden tun ilaka kol hondu gordu ha ka coddulol ko ɗum ɗon ko maskete teppere nder ley maskatake. akhrajahu abu dawud bi isnadin hasanin wondude tugorde labande. wan safwana bun asalin radiyallahu ta'ala anhu qala kana latika annabi annabaji allah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna himo yamiray nomen ida kunna simen latike safaran e voyage allah nanziya wonde wata men yuppu khifafana khuffuji amen en salasata ayyamin balɗe tati timmuɗe wala yaali hinna e jemmaji mum ɗi mbi mana 72 heures wata men yuppu yomen masku hoore ɗon si meɗen e hoore voyage illa min janabatin sona janaba mo hoyɗitike no yiida e sonnajo ma yiidi e sonnajo ɗon feere o ala ko be o itta huffuwal ngal ma sofsiwol ngol o looto longal noon on sayi o watto o maska hoore ɗon walakin skoni min ga'itin immorde e hurgo mo yeehi hurgo wa bawlin e bawle takkitike ɓaawo suudu salligi on boni
o ma o itti hendu o fokkiti arde o reno wela salligi on o heɗintina salligi on haray ɗum ɗon wata o ittu huffuwal ngal ma ɗum soksiwol ngol ara yo masque hoore ɗon ha timma balɗe tati wonande voyageur jo ko ɗon hatti haray hande kadi ko be o itta o heɗintina salligi on o watto akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidhi wa lafzu lahu konngol ngol ko konngol makko wa Ibn Khuzaimah wa sahahahu kamɓe ɗiɗo ɓe sellini hadis o wan Ali yettama sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu qala o maki ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annabajo Allah on waɗi ɓe shar'ini ɓe décréti salasata ayamin balɗe tati timmuɗe 72 heures maskugol e hoore koffowal ngal ma e hoore soksiwol ngol wala yaali hinna wondude e jemmaji mum ɗin ɓe daginani ɗum ɗon lil musafir wonande voyage o ɓaahi mo ɓitti wata o naato e firtugol paɗe e ittugol soksi yo masque hoore ɗon 3 jours wa yawman wa laylatan e jemma e ñallal bi mana 24 heures lil muqim wonande ñiiɓuɗo aade wonɗo ka nder galle makko ka suudu makko hakkunde ka suudu makko e ka boutique hakkunde ka suudu e ka bureau hakkunde ka suudu e ka ngesa oɗo kadi hino yanana maskugol hoore kuffowal ngal ñallal e jemma bi mana 24 heures hara o ittali so nara ko janaba o heeɓi yani fil masi ka maskugol alal kuffayni ka kuffuji akhrajahu Muslim wan Sawbana ƴettama e Sawbana hadise capanɗe jeegaɓon hadise 60 ƴettama e Sawbana radiyallahu ta'ala anhu qala o maki ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on neli immini sariyatan imminande ko wiyete immingol imminande ko si nelaɗo yamiri immini woɓɓe ɓe yawɓe haɓoya jihadara kamɓe nelaɗo ɓe yahali ɓe tawtali ɓe participali jihadi ndi ɓe immi woɓɓe yaw ko ɗum wiyete sariya ɓen ɓe nelaɗo immini ɗon fa amaram o yamiri ɓe yam sahu yoɓe maskoy alal asabi e hoore e kaɓɓi ɗin mi mana yani al ama'imi hoore metelli ɗin yoɓe masko hoore metelli ɗin ɓe juulide mum ella ala ko andi ngolen en janggino nane no selli ka maske hoore metelol ngol watta sahin e ko wiyete kon tasahin yani ɗum ɗon kadi ko fanda alkhifaf ko huffuje ɗe yoɓe masko hoore metelli ɗin yoɓe masko hoore huffuje ɗen ko wona noon mo no heeli mamo no barmi tawa barmi on no haɓɓa ma ka o heeli ɗon no haɓɓa on ɗon kadi yo masko hoore kaɓɓol ngol ɓeɗo fof no yanana wiɗen ko wona noon kadi sonnajo tawɗo himo salligade hakkude wonɓe janamɓe ala no ittira tiggarde on kadi yo masko hoore tiggare nde rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahul Hakim wan amri ƴettama wan Umar radiyallahu ta'ala anhu ƴettama e Umaru mawqufan hadise on ko darnaɗo ko wiyete darnaɗo koye mo naɓa ha e hoore